Kajingalap election jong kaseng United Democratic Party UDP hapo kamauran kaneng constituency kata sngewthuh kiseng sign perthai kinhap ban punkut no ya kajingalap election lala ban yos ngau ya kajingkran wameli bamanta jong kamauphlang constituency uba Eugeneson lingdo mauplang hapo kajilang kabla penlong hakasnong maulun rei ubalawan khanang ban pan jingkersha ngi paiba ya ukertong kaseng uba Usafi S Kyrwoh hakani kajilang ba Eugeneson ubalong ru klori lekai football jong kari India uloong haka Shisnem kabolodon haka politiks ulala ban sngewthuh ya kadaw jong kajimamla ban yo ban synshar hi dalade ïalade hapo kajala watla kari khasi jantia kadon hadu laipun riu tudi kisi haka yeng dorbar kabodon riu pungut ke malia ulong balada kata kajingang not badon kam ban yo ban synshar no dalade ïalade kalade kapor ya kipai ba bandon no da kajing sngewthuh jingmut namar kumbolong menta ka UDP ka penyekun saupsan ngut ki kertong na kadaw ba kwa ban ai ka jing sekri ka bapura yu pai ba pat ban thau hi no yak sarkar ula benrap da kaboong la da kipai ba kimdon ka jienteli ban ayu nomor ubabyang klempep ondang hap shuhun ha ka sarkar syndrome ka ba omdon ya ka jingmut jing perkhat ka bolong ka ju henry hap ban ya perkhat ya ki jingmen toy la dia Shisnem ladang ke politiks bala suthu ladang ni don kajing temu kajing ateli kajing mut kajing perkhat kabarenti kum gajat benrio mila bengerak ya kajing kelak nangit bamanda ubreu ubadan hagani kajing la kajungi nidon kajing susi habangi pai Shisnem ki balayat habayadai bagaroi kapar kainang kasalan hakini ikhasan snen ki balayat kum ka party nidon ke jing angnut nidon ke thong banwan ra ya ke jing kala hindrai kata kanum urlong lada ke paipa jong ka jai berde jong ni kimya don ke jing teli ke jing tenti maka jing syariah hakini ke party ngayeng hangni ban ke jikersan nai way by way inong shong jong ke maulun rei ba khamtam inong shong jong ke maulun ke constituency nidon ki kertong ki candidate hakini ke party kibalabet kibalabian habri pai kbat charge synshar kadar balei bar assembly election bi berak biatet midan kam lai potam ki candidate banla ban synshar dalade ïalade bapen penurlong ya kita kinongrim bahane ke parti ke yeng ladang idon hak sarkar basun lang ki parti ki paper minum la berpirulong ya ka nomren ke bangi yen ya ka jingthu ya ka thong bangi ni annot madala bon pat hapo ka sarkar ki parti penhun tangino penum la habri phai ki parti borok ki parti ki yang nomren ki kwa synshar dalade ïalade abri phaj ke parti TMC wala kadawan hapo ke jela jungi tang katu kali brai kira permi ki candidate hadu sampu pramu ke BJP wala ke jadul jungi kempala banshim yang norin makane parti ke yeng makaru kapen ni candidate hadu di forward Bring all ya kata marni kum ke parti rum ke barat ke rentam hagani ke jela joni ni penyen candidate hadu sapun riu marni dom ke jing angnut banshim menta hagani ke election dapat burung jadi wei parti rum kita yang prangut kawai ngut kat prangut
kerja penriu. Midon kam menyo majority. Dia kata nungrim kene ke parti kelapin klan lagi aswa kene ke election arja pulai. Henry ngadon ke parti. Ban pin klan ya ka ban ai ke parti ke jimut kijing perkat halor kumno bangin pin kieu ban pin bit ban pin biang ya kisahlah hak jelah jongi. Nomor api pai syaka imlang kesalam syaka yok kekot habai day yok kisahlah hak jelah jongi. Ngayu i baki samlah kamtam hagari kasih jentia nidon kesak kepong kebom lah don setia kata kelimti berpinbit berpinbiang yaki bakin yok kekamai keji lima kesak kepong kebaki kidon kini ke parti apa kamat trikam kejongki kelabu ya katong baling ba ke sports baki sak iba per baki kun samra jong kali jan berdeu ki kun samra jong kali jela ki don nin pe kelak ki lenti ban bet ban biang yaki nang ba lima ka sak ka phong ke jongki kin yo ka kamai kaji ka bet ka biang hamangat phai sa kanya sports ni balak play stadium hakalai sodong kawai stadium shongno balak play to yapo rigaro kaji so ko jomna galong ba ni kum ki samla ni kum ka jela ni dan kam ki madan ki berde ki stadium ki bahe habangi phai kata stadium kelasong dor ku basista atau nerkulor Ladada day kita kinong mikmat kiba perkat sisha bankin piu ya kisama hakarun kom milakai laba penbet penbiang ya karoy kapar hakatu ke level kejongki ladangi lala dan pia ya katu basista atau nerkulor tasau kulor nilala dan yo laipo in real tuli laipo artery sorry kimadan plastik halai po adli kishnong perkat setelah ladangi yo madan apa lai po adli kishnong kanungut kisamla di bala yo nakai atau madan abangi phai sa jena jongi nado usnem bangi yo ele jela ba ado menta kajak penreu ke jongi hawai dai bat kam milakai Kilawan ra ya kan nam kebakrau haki disiplin prepare kebasusi kalong wat lakum kejatan rew milala menara nam ya kejela jumi habni phai pa sharoi ke par bai dei ke sports hapo ke than ki jumi kaladuna sebab pala tegai bang kwa no ni pak Midon kam ke surga kaba peliu jimut ke surga kaba arai duwai ar melaimut tengi yo ki candidate ki bebet ki bebian nila yo i doktor Kyrwoh i bladon hak kerdan bebet ki bebian banyak saat nementang kejinjin jar kejingang nur BJP promises to empower the women of Meghalaya by awarding free scooties to all the meritorious college girls and free education to all girls from KG to PG. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khar hajating kashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai hakane ka ap nyau trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC
Congress commitment to Meghalaya. Power cut free Meghalaya. Congress is committed to providing 24/7 uninterrupted electricity to every home and industry in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka